Ütükehenni ana şu spektaklga kelibit gelen körön баран эребит кырдык таганы осынан бие сахабыт артисттер эстрадал хеттерин таландактыр бит. Он лох аджаха эмоции бөтен улыбыт, чувство эту историю невозможно, как говорится, без слез и без прям такого чувства давно не испытала. Спасибо большое. Нахачу эстрада театрга эстетегөл улахан мактал эникин даганы манны күшүй спектакльлери көрдөрөн бихитин үрдөдөрө гыдыр багара. Биге тамайды хилиттен бу биески хикелен бүгүн төһөтардак төстөр суалат жаннар олох күспитинен келлибит бу тымын алан тыңар холбайын. Ол сентерен спектакль бу музыкальный спектакль көрдөбүт. Олох андыгылы диек кап мандык болар бит диен музыкальный бастыгымды кел Диек идде ванна. ажагал бай диек идде. Все-таки кулкалир баллах битти. Общественниктарым бермен нехлеги кергетен алар ашчыларым. Атак бу спектакль көрөн просто долгуйдум. Ататым даганы, ханыр күллүм даганы. Она тохсяк минеттен бу мандык ырахан түгенер битер. Аны бехини ыран аралжытан шөбай күн белахта битер. Бу эстрада холустарган мактанабыт. Өсөдө дүсетехилери килен төһөтөрдүн сайда бине турдундар. Нахачуге бахыбалар. Ырыттар инне артисттар биттем нахаса хөйдүм ола. Баш итагай бада көрөм марама хат дедим. Антон эден көрбүтүм олакта ырыттар. Бай бала мени биола. Хакайны харазы билебилебин подпискалар кыламын. Онна ити Амгаяна, Тамара Попова, Асколон Павлов, Иремеев, эти бараларын ити бихи көлөнө болан билим. Атак эдердер ити хамулахан артыс умсура. Жахайда коластага битенердик. Жактым бем булгакпын эстин мактабы. Мен идиана. Хачыга yola. Эсе да маннык туак үйлага тер маннык үлдүк ситихилери эсе да аят урун ден багарабыт.